aha ngaha twaje guheza abaturage bo ku Gihanama isukari boherejwe n'abana babo. Mukecuru, iyi sukari mwayakiriye gute? Aba bana murabavuga iki? Aba bana bacu turabashimiye, Imana ibaha umugisha kuko mwadutekereje. Yewe dore yewe urace mubwo buza wibukamwe na Resa. Imana iguha umugisha mwana w'umwana wanje, ndagushimiye n'abo bose muzamukorana. Imana ibampera umugisha. Dore twarahunze tugumwuma, n'ubu turacyaharangutse mu mitima, ariko tubonye kano ino sukari turishimye cyane. Imana iguha umugisha mama we, uzobyare so ubyare nyoko. Nta kindi twokwifuriza n'abo bagenzi bawe mwese, Imana ibahezagire ntako mutagize. Twishimye mu mugoroba wa none wiyinga yuko mwatugemuriye. Reka muze muduhorera gutya, niko turi ba nyogokuru, turi ba nyoko, ariko turishimye cyane. Soreye we ubwire bagenzi bawe ngo abani ba kaka banezerewe, kandi ndacyakuririmbira n'akaririmbo. Imana iguha umugisha Uko watashe nubwo amazu yasambutse, ariko turi mu mazu, twarakayuye turafuka, ntacyo sinokubwira, ariko mu kivi turi mu mazu nubwo ari ibisambukire. Twashimye Imana kuko twageze ku Gihanama. Turi ku Gihanama turatera intambwe tukumva turakomeye, turagenda turaryama tugasinzira tukumva turiziguye. None ga mama, Imana iguha umugisha n'urugo rwawe rwose n'ababyeyi bawe. Amen. ariko ka karimbo kuraza kukaririmba. Ndakaririmba cyane kubw'ubuntu bw'Imana ituma musa abarokore bose, shira ubwoba bose baragenda batashe muri gakondo yabo, bavuye mu bubata, bavuye mu bubata. Bavuyeho dorone. Mwavuye mu bubata bwa dorone. Bavuye kuri dorone. Ngamumfashe turirimbe iyo verse. Bana b'Isiraheli mu Giputa bararuhijwe cyane, kubw'ubuntu bw'Imana ituma musa abarokore bose, shira ubwoba bose baragenda batashe muri gakondo yabo, bavuye twasizwe na dorone. Dorone yaradusize, dorone yaraduhahamuye, twumva imitima irakutse, ariko noneho ubu nyine turi ku Gihanama. Ariko ijwi ryagarutse ni nkaho wakize. Sigayegamo agasukari. Sigayegamo agasukari. None ga turabashimiye ntako mutatugiriye. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Mwana ishimwe turatugushimira, sinzi uko norivuga, ariko wabikoze neza wiyita uba amazina yanjye. Narashimye cyane, tugahemuka, uzokomeza uwo mutima w'ibitekerezo byiza, naho ibindi nk'uko uhayumva ababyeyi bawe bavuga ntako tumeze, ariko nanone kuko tubafite nta bwoba tugifite. Icyari kiduteye ubwoba ni cya kindi cyatsinzwe, ukaba ababyeyi bahaye bavuga twari twarahuye n'ikibazo kabisa, ariko Imana iturwanaho. Mwebweho mugende mushaka uburyo bwo kugira abantu, nta kindi cyobakiza no gushaka. Hari ukuntu numvise Mwasha yavuze, niba byoshoboka icyo gitekerezo yabahaye mwokigeza no ku bandi bishobotse,
ahubwo icyo nicyo cyoshobora nko kugarura abantu kuko abantu nyine aricyo cyobafasha. icyo gitekerezo ukibibutsa Icyo gitekerezo nawe wokibutsa abanyu, ariko kuko kera twagitanze uzokomeze kukibutsa icyo gitekerezo ukibutsa abanyu. ikihe Icyo gitekerezo ni nani bigeze kutugirira kandi igikoma nicyo cyashatse nko gutabara kandi abana n'abakecuru n'abasaza dusa n'ababonye kuko cyoshobora gufasha abantu vuba kikabakiza. Kuri ubwo ngubwo ugende uzokibutsa abanyu nibishoboka, kandi nimunabishyiramo umwete ntabitinda dushobokera bizeye, mugende muzatukorere gusa. Ahasigaye turashimye ibyo mukoze, tubonye ibyo mwahaye bamuhasha, abantu bafite ibyishimo cyane, kandi twanashimye kare n'ibi byonyine mukoze. Twashimye wa mugabo yaravuze ngo yashimye umunsi ngo bamuhereza rwumvikana, natwe twashimye umunsi Imana ibahereza uburyo bwo kuva hano mukagenda dushaka nko kubabara, twaza tuvuga ngo ese aba bana ntibarigise, naho Imana ifite umuteguro wayo, mwebwe mugiye kudutegurira, namwe si mwebwe iyo mutahaba iki gihugu kiba kikiriho, ariko kubera uko Imana yashatse gutegeka muragenda, nyuma yabwo none ko turabona amatokeo yacu. Imana ibaheze umugisha, Imana ibafashe, ibyo mwadukoreye mwakoze neza, mwikoreye ntabwo muzareka n'ubundi. Imana ibagirire neza, uramutse abandi bose mufatikanyije, urakoze. muheze tu yaturitse maze muhagarare ko biragora gushaka ndabereka uko tubigenza, ndagutwara mufashe Neza muhungu wawe nguwo iruhande rwawe nguwo. ahangaha twaje guheza abaturage bo ku Gihanama isukari boherejwe n'abana babo. Mukecuru, iyi sukari mwayakiriye gute? aba bana murabavuga iki? aba bana bacu turabashimiye, Imana ibaha umugisha kuko mwadutekereje. Yewe dore we urace mubwo uza wibukamwe na Resa. Imana iguha umugisha mwana w'umwana wanje, ndagushimiye n'abo bose muza mukorana, Imana ibampera umugisha. Dore twarahunze tugumwuma, n'ubu turacyaharangutse mu mitima, ariko tubonye kano ino sukari turishimye cyane. Imana iguha umugisha mama we, uzobyare so ubyare nyoko, nta kindi twokwifuriza n'abo bagenzi bawe mwese. Imana ibahezagire ntako mutagize. Twishimye mu mugoroba wa none wiyinga,
yuko mwatugemuriye reka muze muduhorera gutya niko turi ba nyogokuru turi ba nyoko ariko turishimye cyane soreye we ubwire bagenzi bawe ngo aba ni ba kaka banezerewe kandi ndacyakuririmbira n'akaririmbo Imana iguha umugisha kuko watashe nubwo amazu yasambutse ariko turi mu mazu twarakayuye turafuka ntacyo sinokubwira ariko mu kivi turi mu mazu nubwo ari ibisambukire twashimye Imana kuko twageze ku gihanama turi ku gihanama turatera intambwe tukumva turakomeye turagenda turaryama tugasinzira tukumva turiziguye none ga mama Imana iguha umugisha n'urugo rwawe rwose n'ababyeyi bawe amen ariko ka karimbo uraza kukaririmba ndakaririmba araruhijwe cyane kubwo buntu bw'Imana ituma Musa abarokore bose shira ubwoba bose baragenda batashe muri gakondo yabo bavuye mu bubata bavuye mu bubata bavuyeho dorone mwavuye mu bubata bwa dorone bavuye kuri dorone ngamumfashe turirimbe iyo verse bana b'Isiraheli mu Giputa bararuhijwe cyane kubw'ubuntu bw'Imana ituma Musa abarokore bose shira ubwoba bose baragenda batashe muri gakondo yabo bavuye twasizwe na dorone yaradusize dorone yaraduhahamuye twumva imitima irakutse ariko noneho ubu nyine dore ku gihano ariko ijwi ryagarutse ni nkaho wakize sigayegamo agasukari sigayegamo agasukari none ga turabashimiye ntako mutatugiriye Imana ibaha umugisha amen amen Mwana ishimwe tuba tugushimira sinzi uko ntorivuga ariko wabikoze neza wiyita uba amazina yanjye narashimye cyane ntugahemuke uzokomeze uwo mutima w'ibitekerezo byiza naho ibindi nk'uko uhayumva ababyeyi bawe bavuga ntako tumeze ariko nanone kuko tubafite nta bwoba tugifite icyari kiduteye ubwoba ni cya kindi cyatsinzwe ukaba ababyeyi bahaye bavuga twari twarahuye n'ikibazo kabisa ariko Imana iturwanaho mwebweho mugende mushaka uburyo bwo kugira abantu nta kindi cyoba kiza no gushaka hari ukuntu numvise Muhasha yavuze niba byoshoboka icyo gitekerezo yabahaye mwokigeza no ku bandi bishobotse ahubwo icyo nicyo cyoshobora nko kugarura abantu kuko abantu nyine aricyo cyobafasha icyo gitekerezo wokibibutsa icyo gitekerezo nawe wokibutsa abanyu ariko kuko kera twagitanze uzokomeze kukibutsa icyo gitekerezo ukibutsa abanyu icyo gitekerezo ni nani bigeze kutugirira kandi igikoma nicyo cyashatse nko gutabara kandi abana n'abakecuru n'abasaza dusa n'ababonye kuko ushobora gufasha abantu vuba kabakiza kuri ubwo ngubwo ugende uzokibutsa abanyu nibishoboka kandi nimunabishyiramo umwete ntabitinda ushobokera bizeye mugende muzatukorere gusa ahasigaye turashimye ibyo mukoze tubonye ibyo mwahaye bamuhasha abantu bafite ibyishimo cyane kandi twanashimye kare si n'ibi byonyine mukoze
twashimye wa mugabo yaravuze ngo yashimye umunsi ngo bamuhereza rwumvikana natwe twashimye umunsi Imana ibahereza uburyo bwo kuva hano mukagenda dushaka nko kubabara twaza tuvuga ngo ese aba bana ntibarigise naho Imana ifite umuteguro wayo mwebwe mugiye kudutegurira namwe si mwebwe iyo mutahaba iki gihugu kiba kikiriho ariko kubera uko Imana yashatse gutegeka muragenda nyuma yabwo none ko turabona amatokeo yacu Imana ibaheze umugisha Imana ibafashe ibyo mwadukoreye mwakoze neza mwikoreye ntabwo muzareka n'ubundi Imana ibagirire neza uramutse abandi bose mufatikanyije urakoze muheze tu yaturitse maze muhagarare ntibaguma aho hantu birahashya kuko biragora gushaka ndabereka uko tubigenza ndagutwara vuba mufate neza muhungu wawe nguwo iruhande rwawe